šanso, da se vrnemo, imamo šanso, da damo gol. In gremo Slovenija! Upamo oziroma verjamemo, da pridemo na svetovno. To je noro, kakšna je to energija v tej ekipi. To je to, lej, svaka nam čast. Super, res se ponosim na naše fante, to je bila igra fenomenalna, vedeli so, kaj morajo delati. Šli smo borbeno v drugi polčas, nismo se predali. Krasno je bilo, smo zelo uživali, še bolj smo navivali, mislim, da se to pozna na rezultatu. 2-2 proti Švedski, velika reprezentanca, remi, idemo, svetovno prvenstvo, prihajamo.